Primeiro-ministro Kairala Sanano Guzmão encoraja líder Cira Rossi, Aliança Estado Ilha que desenvolvido Cira atu unido no iha espírito solidariedade forte hodi enfrenta problema Cira nebe iha. Primeiro-ministro encoraja ne iha discurso reunião líder Cira Aliança Estado Ilha desenvolvido Cira para ante sessão hitulur resensia Assembleia Geral Nação Unida nian iha Nova York. Iha intervenção Sanana Guzmão hateten década tolu resin iha passado. Comunidade internacional reconhece desafio Cira geográfico no situacional único nebe Estado Ilha que desenvolvido Cira enfrenta. Realidade idane reafirma filafali ho forma consistente la OSDE iha conferência Cira multilateral nian. Mas vemos iha instrumento Cira internacional nian nebe juridicamente vinculada. The international community recognized the unique geographical and situational challenges faced by SEEDS. The reality has been consistently reaffirmed not only in multilateral conferences but also in international legally binding instruments. However, the implementation of the commitments necessary to support SEEDS continues to fall short. Mas be implementação ba compromisso Cira nebe necessário tebes atu apoio nação Cira ilha kik nian continua sedau suficiente. Alteração climática continua agrava. Desafio desenvolvimento nian nebe nação kik Cira nian enfrenta. Balon hosi estado ilha kik desenvolvido Cira enfrenta consequência terríveis tamba ilha balon lá com causa hosi subsídio nível tasi nian. Climate change has further exacerbated development challenges faced by SEEDS. Some of us may lose our entire land territories due to the rising sea levels. Actually, our challenges are immense, but we are resilient. Together we are stronger than the problems we face. We believe that by standing united in solidarity, we can collectively work to shift the international agenda in ways that protect our rights and interests and allow us to pursue sustainable development which respects the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. We stand in full support of the AOSIS Leaders' Declaration on Sea Level Rise and Statehood. Timor-Leste apoia plenamente declaração husi líder siranian konaba subsídio nível tasinian ho soberania estatal. Nunemos Timor-Leste lian ida hamutu ko aliança ne atu apela ba criação mecanismo financeiro fon ida nebe benefício nação hotu ilha kik nian ho forma equitativa particularmente sir nebe vulnerável. Timor-Leste also stands with you in calling for the establishment of a new financial mechanism that benefits all SEEDS equitably, including the most vulnerable. We must also ensure that developed countries comply with their responsibilities under international law to support our sustainable development goals, while respecting our rights to develop our resources and define our path towards sustainable development. Sanana mos kontak-katak, Horsek participa ia cimeira con ba futuro no adopta pacto ba futuro. Timor-Leste espera katak pacto idanese iha duni força no capacidade atu hakotu abordagem sira nebe inconsistente iha sistema internacional.